Mitindo. Tayari. Baza ni bibando. Tayari. Abasenzi mwe. Yarangije. Yambara kabona sana hano bene wanyu. Bese mutuze imbesiri. Ndavuze ngo mutuze. Yaraha. Yumva basasu. Maniga. Maniga. Aywe. Aywe. Kiraho. Ureba bakinguye. Bite mbesiri. Bino hano Gashya. Wanyatsiwe. Mwana nishimiye kuba mwembi. Ziba. Ubona ikikabona ibaye. I'm sorry, all right. Marambare bro mumbare. So if you get the time. Nago renga kubagambanira. Bachiro bavanaisha. Bavanaisha nini? Hano baguweza umwuka wadipe na baribwe. Bamwambikisha. Fucking thing. Hano umwuka namusoka. Usora ni witume umwuka muri make mubiha uhinduka muki. Bamwambikisha. 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 Kambikisha ya gitutsi. Urakwambikisha. Bamwambikisha. Bamwambi. Bakira ho ruwarashi. Haro bapimye mwijosi. Tagati. Payamu ngitaku. Tayari. Kumbe. Soja boy. Nembaza ari muri diri y'abasambo. Hey! Ubwiye ubushura bwa diyama burimo abantu benshi. Amarega afata akamodoka aratangira agenda ibye. Bisambo babisigaho. Soja boy nawe aca inzira ye. Kumbe kureba neza kuri za kamera babasambo barebye misura. Ntabwo ufite sha kubonye. International train terminals, passport officials. Uko biri kose abantu bamaze kwiba amadiyama. Nukurikira umugabo Jojo Kararisi. Passport officials, Yorgos Corrales, 30s, white. Ari mu myaka 30. Known to be traveling on either a Maltese or South African passport. Twamukurikira dusanga afite passport muri Afrika y'Epfo. To be arrested. Kandi ari cyende jagatishije. Mucungira hafi ku cyumba